Bekasi Students Union Laban Circle kala berthan bakat baga sorkar kanang penslam ban kendang yaki brio kibala kenok basa bean Maxwell Tan Estate kasengru kanang beteng ban shnaying ban khot wan sa yaki para khasi. Ya kanila ong Presiden ke KSU Laban Circle uba Ruben Najar hadin balaya kendu bat ke Deputy Commissioner mentaka arpo khandai tarik rempang arja arpo saw. Ulong bakat ba ka sorkar kadang penslam ban be yaki brio ki basa ketiga jaka kabahe kumbah nyo akar tam AA jong ka sorkar kaseng kanang shnaying man katayo. Uba aruban ulay thu baka disi kala pentip baka sorkar kampat la ban le AA namar baka tiga jaka kadang don hakti ka kashari bat kamla ban le marmar. U Presiden ke KSU laban ula kenok ru baki brio hakatiga jaka nalor baki sa bean hakatiga jaka sorkar. Ki yok ru yaka epic bat banri jingri khamtam ki masi. Ka KSU kala kenok bagi don bun teli ki yeng wa shna be an hakan ka estate ki bala shna khlam ka jingbet ne ka jingmenjor jong ka dorbar shnong Kensher Trace Oxford Rilabong lane kinu ki bor badi khmi. Katkom ka jingat hu uba ariban ka DC kala kular ba yakito ki bari jingri ki ba pentut yaki jabo ki deban pha sange no ling ba ka municipal. Ula kam baka balingo kalong baka sorkar jela ling baka tanat revenue kam don jingtep AA kat nungut ki brio ki basa hakatiga jaka sorkar bat mano ba ai bor yaki ula bu jingkeliru mano ba penyo epic yaki ki brio kram ka jingtep ka dorbar shnong lakban kado ba menta ka step ka KSU kala mi ban shnai ki yeng sa brio hakatiga jaka hadin baka jingbu por ya ka sorkar khatsan sngi kala kut ban kendang yaki brio ki basa hakatiga jaka. Hadirin kita sing hadirin ka jiko jong khatan sing kumbu union step nila kumbu ka we symbol na kama ban protes against government bakala penslam bal komsina ban kendang diberi ba sapi an po maksud Palestin ni kumbu sing la sna ka yi bangin ai wash ki kisi te hadirin kata nakalian jong diberi komsina kala khot ni buat ni la pisu yang yaki ya ka dorkas ni di la pha hu khalai tri Februari tahu kena ke katu dorkas ni la ya rai pe itu kita ba kidun kam ban be nomor dor iki pasal biar hinte ke nakalian jong deputy commissioner ila bisa ba kadang dor pending litigation cases di benar-benar itu hindai musuhun kata cuba ba tang bakadon kata kapen cases diberi henti pat kidang yok ban buhai sno nakapo sangpo te hot istu baka pending litigation ka cases kimla ban pot menta kansan kandon ko prosedur and ni ko ke ibring dawa pat tolong ba di ban deploy ikut ba kidon kidlan position act ba kadi ban ka government kadi position ban sim yo to ka ke kajim islam nakala ka sorkar kabuji hi sorkar ba kitiki barulah bahasa anti kita bukan senang nak apa apa. Jadi abadi kita ni kumpulan ni arai ba kat baka sorkar kadang Islam ni ru ikiyeng intai bet buat ni tribun bagi pak kasi. Kumala akram ne hab ketika jaka don la sponsor ne la penyerap iki di community religious group untuk ban pencingan ki ban penbun buat ini kumusang kita bakadan ke ikum kita buat niru baki kila pandai niru ni le kata hi bakat Islam sorkar ban rai ban demi ini nak kalian niru dan kisna biki kabaat keslong no ba nak kalian jong deputy commissioner ya ai assurance ni ba aku bagi baki tu di ba rimasi kumba nala batai na sport bakate ka de pok municipal wala ka municipal board kala pa ka show cost notice and they had inta kam shimla don kono action tekan nakaliang di commissioner la ai assurance ba ya ka banikong mata ki impa sipo ka sula municipal board bakin pa pan pensangi anu mardor ikiti ki ba reaching di hapo municipal area ba kunjur ba pentu ki jebo siapo kawa ki ba ya ka jebo iki ba kunjur ka kendo baka mariam berkawai saya kata kadi ke ba siswa nak ni ke jengkeran dan kita beri baka eviction indangnya page bagi indangnya keren saka kota kumnu bagi di ban iki nomor ba ada minta kum gaji studi kamdon kum ko report nak kalian jom ka office of distribution nak po ka revenue department tu bakin tip kat numur bahasa ante manu ba aja ka kumenta nakalian kasunong nilai ibat tunjuk ai pada komisi dan andi ka uwi pag iba itu di basahan ko tiyo ka epek
manu bayarap ki banyu epek kumnu ki epek klam kadar kosong sedikit kata tadi kami ka dak cingkili bah kini kising yang ibu sekolah ka insin ban kili ba kumnu ki epek tikili masa ite ba lesi dengan i ba kilo ki epek ki limba kinu ki true fraudulent means in ono tengir nakalian kising indawa ban cancel ya ka epek ki Tiga jaka kalau ayat pembakan dah itu. Don ki plot itu bah kia claim ki partis kia claim don ki berisi mek ki claim itu jaka. Dari bodoh itu dah itu. Ka mesti bakalan position bakal serta dah sim kata jaka. Tadi new car tam ini bakal buat sim kata jaka. Bah aku tu jaka don kini ki beri ki bah sabla. Manu bah island ki bangsa itu di ki try ki barem ni. Sokar mata menu kundan jikte tingi ong ba ka nakaliang da ka joko deputy commissioner ne ka nakaliang ka board district kintip kita menu bawan song ne bonu bonsa te hei pat kata ka influx mechanism kumnu usiam na ka pos ka po laban ong ba bakasi kanum kata ini nomor we are protected by sexuality aba itang hani hapo sorru bangi iba hapo municipal area ru bakajor jaka joko sarkar kamtip manu kita bahasa genuine manu kita bangsa genuine te kumnu kila ban statement bakasi kanum na ban efek kini ki boro ka jingile ka dingin ni shikmat nang punjur kidon kisinja baka sengkan dang ishim kini kising banwan buat ingin sa pentep ya ki lapor kubur ya ki kambing dang election shikmat ngo ba nakalian ka sarkar kam dan jitu habaka sarkar kam te kamnu kilaban ong baki kilaban protek ya sila syaiski wan ubri na kejala di mo punya di teroris mun saate si ka security jongki no sosno hante manuban ke banba la don kon jingjap susu ke nangi chikuman kumbang nila snai kayeng tasi hari tu yang di tang distang nang kat berang Islam mantuyo manubunay nyali at gandang sna bun susu nang ba in island itu para kasih kecui bikila ban itu baduan nak longi ke bakam guna bikila ban chong hite baki ini kibar jala kelam siu di pobus nang kisah hite ka lat ki ofri ka ki ofri ini man bunay hapsiu ki bai hapsiu ki ke kamnong ka iki ka kalong ka iki banuk siliang bat ka ba ni kun kasang inla ban todri kun ki nakaliang ke jung edisi la pencai ba nakaliang jung la pha ya ka ni ka bantai ya ka dorkas kungi la pha banyo ya report na po ka SP office buat nakaliang jung ka Shillong Municipal nomor ba ka dorkas kungi ni pun pa ya kata ba di bandeng maklot di kini ku sabi an itu kabar ban kini ki bari masi di ban sakhang berkabalai ki kam uriak baca ya habidi biti artita badi bakan jigri masih bat kini hitam cakria berjujah tu nak pos report I disi lah pak report de marsin pak ya report PE ba kini sih kadun ka reputation group ba fan siapa ka lesi kadun ka jing suki pukul kom kamla penting nak kalian cumi pencai kita ini nak kalian ini nak cuba ni sangat kum ini kani kaki sekalian ini kis labun pun senang tak pelat aku senang balik kamu ikut balik ke suka kata Islam kata ini bagi nak cuba ni sangat ayat kena Islam ini yang sampai kasih minang ben senang nak ketua